Shubor nagaslem jong unongsan Hima. MLA MDC ka Mawshynrut constituency uba jigur merthong hagasi palay katayo ulalet ban pendap ya gajing Thep Kyrteng kum Kyrtong na kaseng NPP Mawshynrut na kabanta panyo kun na gani ka election arhajar arpulai hakmat returning officer uba HK Thaba MCS EDC hagati kasngi yo uba jigur merthong la senran nang ru de ki bahayeng kinong yalam ke NPP Mawshynrut bat kispa angut ki pat ba nong kershan ta katong mga kabaneng kong adik education pok a consensus jungi namar barabor hi ki leader jungi kisah pu ya priority ya education aga bude manra ki college ka peroter niang thing idang duna aki kule kuti na tadaw akaling junga katong boy bade lak nom no tanga poisa katong anura ya ka people college kadai ka education hi bat ka bar kadai ka surok ka sinting nidang sadin adu tata wat kala persang akane ka sansnem atar ngimpat yoi adu kata andre akane ka bansawan nidang don hi kisurok ki balong important adu tata hamtam be sakini ki chaka badai ha thành langmar reng mau satu namar ki hablek dak kijat adu sau kenta sam kenta kitu ki dei ki jingdon kam ki ba kli tu nam tak konsumsi jung hai 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 hoi aga TMC si churki sentiu ni kala ya ban punai hoi aga TMC si churki sentiu ni kala ya ban Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela